What up? Kauban to si CKX o si Hey, shoutout. Tama to, load na to. This nuts yung mukhang pre. Atay ko kapurma pre. Usam din na, dila purma day. Ano na akong trip na, may tira na. Drip na sa NFL pod. Doon na sa. Ate taga diri am ka, pre. Oh, do. Yo, what up? Hello. Oh. Nagauban karo mga boys, oh. Yay! Tap mga ka brr. Mga bro, mag-shoot pila yung remote manang andang sa bomba. Bomba sa pre, bomba. Bumba na. Design. Mga to si CKX karon. Pre, ano nga music video ron? Yo, do. Tawas ko ikaw eh. Shooter karon adlaw ah. Shoutout pre. Hey, what's up? What's up? Yo, what up? Kauban na to karon, arang ka fly. So, shoot ni karon sa music video. Pre, kasi tayo sa music video, pre. Ano ba tama? Mato, watch out mato. Design. Yo, what up? Kauban taron shooting. Yo. Saya tayo tas mga kanta, pre. Ano ba tama? Nice one. Shoot ni ron ka ba taron si CKX. Dang sa da. Ito yung pangalan, pre. Does not. Does not. I'll say Padayon. padayon. Ayun na, pre. Watch out, patira ni. YBP Lenti. Kawan si Koy karon. With a good shit. Pipa. Kita, pre. Budok. Yo, what up? CKX. Yung remote mo. Tain na mo, lobat na. Patrong kwan. Ayos pa na yung mga shades. Sopre. Hapit na pre. Busy silang duha to. Daghang tira goods pero padayon lang sa hustle.